Sanibonani guys, igama uNqameleni bathela mazibela eNimba ngomhla ka-15 December. Ulikamva-ke guys, umane waqonda ekuseni ngovivi, wagqoka kahle umntwana emncane, kwabonakala ukuthi khona uhamba luthathayo. Uthe edlula nje ngasekhishini ethi ulungiselela ukuphuma ngomnyango, uHlathi washawa uthaji, wagcina esithi mntanami kumele sithethe kalokho. Ngabe le ndawo yakuyona ile yalapha efamasi? Wamane wathi yebo kunjalo. Wathi awu, bengicela basincokole phela kancinci, akumelanga umane uhambe nje singathethanga kalokho. Wathi eyi tata, namhlanje ngiyokwenza i-induction, angifuni ukufika ngimfekile emoyeni, bengicela bandla ukuthi ungidedele ngihambe ngiyokwenza i-induction yami. Wathi khululeka, angizukutofaza emoyeni, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi asixabani. Wathi tata, ndithe sengiyahamba ngiyokwenza i-induction. Kubonakala guys ukuthi umntwana ngisho ngenzani akalidingi usizo likayise. Ngisho kukhona impumelelo ekhona empilweni yakhe, akayidingi ukuthi amtshele uyise, ngoba unalokho ukuthi nje uHlathi uyamzonda and usezowamukela lokho nje, akasalokhu emlwisa. Uyazi nje manje umntwana ukuthi uHlathi hayi cha, akayishayi ngayo. Akupheli-ke lapho. uHlathi-ke njengenjwayelo umane wahamba wehlambuluka kumfowabo uThulani, esho ukuthi yeyi akeve edelela, hhayi ubuya ngokuzolala, uqhuba intwala ngewisa uLazarus. Uyasho ukuthi unesibindi sokuthi afake nje unyawo kwi-relationship enhle kangaka yakhe benendodana yakhe uLikamva. Uyazi esakhula wayetshelwa ukuthi ubudlelwane bendodana noyise bubalulekile, buyigugu, kodwa uyabona manje ukuthi uLazarus ufuna ukuliqeda nya lolo thando lukhona phakathi kwendodana noyise. Ufuna nje ukugamanxisela unyawo lwakhe kulobo budlelwano, emoshe eqede ethi nya. Sho kahle ukuthi nje uLazarus uzama ukumosha i-relationship yakhe benoLikamva ngenxa yokuthi naye i-relationship yakhe noyise ayikho right. So ufuna manje ukuthi amoshele abanye otata ngoba naye lakhe akasakwazi ukuthi abe ne-relationship e-right noyise. Usho kahle ukuthi nje uyamnyanya kakhulu kabi uLazarus ngokuthi amhlukanise nendodana yakhe. Uqede lapho waduba wahamba. Uthe esadubile kanjalo, uThulani wazama ukuncenga-ke uLikamva phela amtshele ukuthi ucela bandla anikeze utata wakhe ithuba. Wamane wathi nje ukuthumela loyo ukuthi uze la kumina, lowo muntu loyo ungibize mina ngehlongandlebe, angazi ukuthi yini ayifunayo kwihlongandlebe, akahlukane nami phansi lo muntu. Uthe yena indodana yakhe uyihlongandlebe. Hayibo guys, kubonakala ukuthi umntwana-ke manje useshayelela isipikili sokugcina ncini, asifuni ukuzwa lutho oluphethe uHlathi empilweni yakhe. Lapho kuwesi kunako konke guys ukuthi ngathi uLikamva uzowuthola umsebenzi laphaya e-Aspen, and uncomile nebhilidi lakhona, washo ukuthi ispace sakhona sikhulu kahle kahle, it's one of the biggest leading companies in South Africa. So nje umsebenzi wakhe uzomthatha umbeke phezulu, ezingeni le phezulu ngonyaka ka-2026, ebese-ke yena nonina uThumeka baphila impilo ebuthebelele. And I feel sorry for uHlathi njengoba nje yena vele nale mali kaZoleka isiya ngokuphela. Hawu, kusho ukuthi-ke uyokhangeza ayitshela ukuthi-ke undodana wakhe uzomupha imali, abese-ke angatholi ngisho isenti elimnyama leli, ngoba phela unomlomo manzi, uyathanda njalo ukuthi-ke akhulume amazwi abuhlungu, ahlaba njengommese ey'nhlizweni zabantwana bakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Ushilo kuThulani ukuthi mntanami, khulumisa okwendoda manje, ungakhulumisa okwenkwenkwe. Utatakho ungumuntu, sonke emhlabeni siyawenza amaphutha. Bengicela kalokho ukuba unikeze utata wakhe ithuba, ungalinge umsole ngayo yonke lento le ayenzileyo noma ayishilo, ngoba nina nobabili nifana nse noHlathi, nenhliziyo encane futhi-ke niyashesha ukucasuka. But ungalinge ungifanise nalo muntu. Mina uthi ngiyacela Likamva, nikeze utata wakhe ithuba, uyakuthanda loya muntu. uLikamva kugcine sidabuka guys, angazi noma uzoyithambisa ngempela nenhliziyo, agcine emvumelile uHlathi ukuthi abuyele empilweni yakhe. Akupheli-ke lapho. Nozoleka-ke ngapha ukwi-spirit of Christmas manje, ucabanga ukuthi wonke umuntu ufila the same way. Ubekade etshela koLazarus ukuthi asize phela akhulume nomndeni wakhe
bazame nokuthelelana amanzi njengoba kuze-festive season, angabi nje sespenda isikhathi nozoleka kanye naye-ke undodana wakho bavumile abe siyakhohlwa ukuthi wayenomndeni before kufika bona labo bantu empilweni yakhe. Ayi guys, umane wanyanya-ke washo ukuthi eyi ungalinge ungene emlonyeni mina, uve ngithi ndifuna ukuthatha notatani mina. Hayi awukahle wena, get lost, leave me alone. Andifuni uba ndithethe notata mna. Utata uyena wakhetha ukusuka empilweni yami, akusimina owamlahlayo, uyena owalahla mna, waqede lapho waphuma wahamba. Wamshiya uZoleka bandla heyi eshwabene nemizamo yakhe yokuthi-ke ahlanganise umndeni. Umndeni ongavazi uqheshule phela uyena bandla uZoleka, angazi ukuthi wayevele eyixaka kangaka ukubahlanganisa laba abantu ngoba yibona abakhetha ukudeda eduze-ke kwakhe uLazarus. Manje-ke ibona futhi abazofona bayibuyise bona. Asikho isidingo sokuthi uZoleka azazama ukungenelela ngoba vele kuyacaca ukuthi-ke le mpi yabo bobabili uyise-ke kaLazarus noLazarus hayisakude ukuphela, especially njengoba esemazi ukuthi-ke akakwazi ukuthola abantwana, usemthatha njengendoda nje engelutho, nawe usezibona sengathi akasenayo indodana at all ngenxa yokuthi-ke ayikwazi ukuthola abantwana bayo begazi. Ngapha-ke uLinda hayi akathukuthele ukuthi akadle umuntu amfele njengamanje njengoba phela ethole iqiniso lokuthi akavaze khethwe ukuhamba e-Australia. Kumane wakhethwa-ke uLwandle benomngani wakhe-ke uMawethu. Namhlanje-ke ufike eyiwengu ehefuzela lapha e-ofisini, bekuthi akathuke wonke umuntu-ke endlini baze bambuza ukuthi kanti ngaba-ke khona ey'nsukwini zabantu besifazane bebona phela indlela ebekade nolaka ngayo. Umane nje wathi hey, I'm gonna sue everybody here, I'm gonna report you ukuthi mina niyangicwasa ngenxa yokuthi ngumuntu wesifazane. Hayibo, bathi bazama ukukhuluma nathi ngithi yeyi, kokuqala vele nina kune-favoritism la phakathi kuleli ofisi leli lala eKhosela Tech. Noma thiwa umuntu wesifazane engasebenza ngokuy'khandla kangakanani, ekugcineni kohlezi kukhetha nina amadoda ukuthi nithole ama-opportunities amakhulu kunathi. Waqede washiya wonke umuntu ekhamisile, waqede lapho wayophuma ngomnyango. Okwenzeke uLwandle akhulume naye ngasese amtshele ukuthi sisi, qhubeka usebenze ngokuzikhandla la eKhosela Tech. Umsebenzi wakho will not be left unnoticed forever. UZoleka ugcine ebonile ukuthi usebenza ngokuzikhandla, akunikeze nawe i-offer enkulu ozoyiqhenya ngayo ngelinye ilanga. Ukusho konke nje lokhu uLwandle akazi ukuthi-ke uLinda yena usemaplanini amakhulu kabi, and lawo maplani-ke okuwesi waplana noyise wakhe omzalayo uSydney. And uSydney umane nje wamsendela i-message wamtshela ukuthi ucela behlangane ngoba kune-special surprise anaso for yena. Asazi-ke ukuthi yiphi enye offer-ke entsha azomnikeza yona, and will uLinda refuse it again emva kokuthola ukuthi eKhosela Tech vele abanandaba nomsebenzi wakhe wokuzikhandla. Asazi-ke guys, siyobona khona ukuthi-ke iyozala nkomoni.